Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hakum kini kipor jong ka lockdown ban yele persya ya jing sapriang jong knyang jing pang coronavirus lani u COVID-19 bun kinong song ki yo ma di jing namar om yo lat ban kamai jakpo. Kadai hakum kini kipor ba kidon ki riu shimet ki pakloy ban no sinyang da bun rukam. Kawai na kita kadai hakisnong Amlarem West Jaintia Hills District hakabau ba William Sungo daladiri ula ai sungo ba sanpo berni ukau ban sam sha iwei pa iwei inong shnong klem da nyo shiliang yano yanoru. Yakani lale rengkat kejingerap jong kaseng New Trap Youth Council war Jaintia Circle. Labani i bala sami ukau hakmat ginong punya shnong kuntup yo secretary shnong u dibor talang. Mentok ke lockdown ba. Ini cuba ba. Tungu ke bakraw ke Leksha iba William Sungo. Iba lakloy bano dau kau badon kumbasan peu berni AA bansam hapo kesnong Amlarem. Kamtam hakini gipor basiam jingge siam jing kerdo. Hakaba kibriu ketang kim yolat ban lek bela nelitre. Henry lengba kan dia kejeng ai sofa jong new brew cement down new cow ubadon kumbasan peu berni AA kala yarap iki banyo banbam kamtam gitu kiba duk bakerdo ban kiba samjing akum gane kapor Iswasi amrin ini dap di sokemen ke bakraw ban dap jingkinan nomor ba meneng nilai yo ban sam yo kau di pagba baro kilo susnong jong susnong Amlarem tapi tur ba sawai patunjuru yaki bajela badon akan susnong Amlarem nilai yo ban sam yo kau hani gapur nimla tandai kuble ya ibe na ba William Sungo lemba jing i bagi laban yo yo no kau pada lemba jing i bagi pai ba yo no kau tingi tempau nyai kuble ba William Sungo ibala don kita kemensim kajing seulem ba kajing problem kumgine ki sni ba ki pai ba borok ya kendu ki jing te nyai kuble i ni problem kurku ya ki ngasem ki jing i bay nang kau beliau nang ai susu ya i bay nang yo ban nang kerja susu ya kecing tray kecing tak kecing i bat kumjuru bau beliau undang dekat bat i hakina guna ke benta baro tiba i tray kamtam di kam di jam.